so buti akayumba kali katya kalungi era kayazisa nga ndiyo era ndikukoba mwalo oyo yebale era wena webale sikutiranga mu ngalo mba mwala semwene nakamanyisi nakakuwere mukosoka wali olowooza ng'enumba basobola okuzimbira ku enumba eti nga totairemu wali kikumi kyo ezira aye muna Katonda oyo kale tutabonana Mungu akubariki amina mami yayogeremu ku akaswahili okategere byayogere tutawanana tuida kubonagana Mungu akubariki Katonda akuwe arapariki Mungu akubariki Katonda akuwe mikisa Katonda akukume ananguma why media why media your best YouTube channel why media kamwanyi mpereza kajika katabula chai odangada ocheza omugongo gubaire gunuma wow omulungi ayikwa wa media bambi chokola kyabeyo kubanga otogobera kituza mu amani era usababa yakabakali kusubscribing to go ahead and subscribe like and share our videos bambi intandise na kemba kakukina muku okukina muku omugongo ayigabulanga ndibonanga mukalu nzira kisibiro kabula nandiberenga bambi nesiba bambi twakina muko na ndi musanufu lwokuba nti kinatandika kungazaana ekyokuzimba enumba y'Omukyala Makoha Angelina enumba eno yoli kubona busayo neringe waire byona biwaire ekisigaire bambi kyakusereka na kwigala ngalwaki bambi tukina kamwani mpereze kijike kitabula wabula we kisibira ali wala ayendi diona kolo kwingira ndakubabe ekisibiro bebe kumpi bansive mubone wenkatula omugongo ndakukina amasoga nga wenkobye abakali ku subscribing please go ahead and subscribe like and share our videos ewichingi mazi yayo nanga ndiye no bitundu bye mayuge okubonanga enumba y'Omukyala yanatandika ku Omukyala Makoha Angelina bambi ewa twatandika awo tusaga Omukyala okuva mu USA bambi yatuwa obuyambi obwesente okutandika okuzimba kunumba oluvannyuma olw'enumba y'Omukyala yali asulamu gye twamuterawo omwaka ogugwaire enumba okugwa olw'amaadi okuba nti gaagwa gaali mangi ino gaidula enanda then ga flooding gaida paka munumba y'Omukyala olw'okuba nti enumba yali oti yaitaka ate nga nkaire ekimante kyagwa enumba yagwa wansi yasaanawo wabula embeera tiyali nnungi twatandika okuwoda ku buyambi okubona nga tuzimba enumba eyindi ey'Omukyala kuba yali nga azira namuzimbira yali nga asula kuliya nga wembakobye omukyala okuva mu nsi ya USA bambi yatuwa sente edatandikirwako twagula amatafali twagula omukyanga twagula seminti abazimbi twatandika omulimo era bambi mamiti yakomakono yatuwe sente edindi yatongera omukyala bambi yansinikira sente yakati Yazid ndi kwenda kubona nga enumba ya Angelina ewa najjo ogule matiri yekyetagisa oboneke ngozimba enumba eno mu bwangu Omukyala yampena ku 5 kuboneka nga enumba eno ewa wabula mbere n'okusomozebwa kw'amaani eno yenzimba nga we nabakoba nti it is a hard to reach area tuli ku Showers Lake Victoria so tulinge tuli ku kizinga eno ebintu bizibu okubifuna omukyanga muzibu okugufuna amatafali amazibu ogafuna nga wenkobye tuli ku landing site eno okumpi n'ebwonda buli kintu kiba kizibu ng'otwere ku nti ebintu bino bya bbeeyi tubalina okusomozebwa nti amaadi gabeire nga mangi nga gayonoona engira nga engira diri impassable tidibitikamu era nga ndasuspendinga mu okukola emirimu okumala ku kwenaku oba ibiri ku 3 awo oluvannyuma okulemerwa okufuna materials ow'okuzimbisa wabula
oluvannyuma olw'amaadi okendera muku omusana okutandika okwebabula tuyize mu buyaka era nga kaweefube bambiwa okuzimba agire omaiso era nga nobwe tutuuse nga woli kubona enumba neno ye tuli kuzimbira omukaire yebambi Angelina olw'ekisa kya Katonda kino kyatusobozeisa nazimbye enumba eno nga yabula mu bubiri era nga ndidi bulungi nti lumu eyindi ekujja akolanga ekisenge omukaire mwali kujja okusulanga lumu eneyindi omukaire ndikyajja okweramu oba ejja kubanga akasitowa okuma ebintu bye oba ajja kufumbira muku mwene neidi alina abaana anabamukuumako basobole okweyambisako ku lumu ene bambi eyokubiri omukaire embeera yabeera asulamu ebeere tinungi kasooka enumba egwe yali asulamu abeere nga alina akafumbiro k'abaamu aye kabeere katono ino nga bambi bwenigirize najjamuko amaadi gandagaana eno nga gagwire nga nikwenda okwigama wabula embeera yali muti yali nungi nalimwe nga nzani w'empeerera of course oidi akayumba akatono abaana oluisi banaalamu obumyu busula omwo enkoko ng'embeera tinungi naabona yala ekifaananyi ekibi omukaire kyeyali alimu era nga nze ndi bulungi nti enumba eno yetuzimbye bambi eri kujja kumuyambira irala nga muli kubona okusinzira mu design yenali nfuni okuva omukaire eyampa akasente twali twenze okukola enumba nga ya lwigi lulala tuteeku n'obudinisa bubiri nga tujja kutaamu obwigi obw'embaawo n'obudinisa obw'embaawo aye nze nagira okubona nga nze nakoba nti no ndina okola enumba yene eri ku standard kankozesa sede omukaide yampa tufunemu ekirungi era nga nze kyenasazeewo nakoze olwigi nakoze omulyango gulinga ku 3 ku 7 era nga ndidi nikujja kugula metallic door nenda kufuna olwigi olw'ekyuma abadde beeta bangala nga nze ndi nga lukujja kubonesa bulungi ekifaanyi ekyenumba eno era nga mu kifo eky'amadinisa abiri agembaawo nabwene nga asobola okukolesa eidinisa irala aba 3 ku 4 erya bangalo oba olw'ekyuma era nga ndidi nga kino kiri kujja kubonesa bulungi akayumba kano so tutye tuli omukaire yampa akasente era nga akasente ke yampa omukaire kakuta ku mabaati mayaka era nga zena mu budget yange na making sure nti ndekawo sente da mabaati amayaka gendi kujwa bambi okuserekesa tutuli kwenda kayikuta ku bibaati bire bikaire kuba tujire kubona nga bibaati bire byali nga byakairiga ino nga byatandika okuyusika nge tunabitola kunumbeere nkaire kaitu eyagwa tubite kuno oba oli awo tunabanga eza kyama ku lino kyetukoze so tukobye nti mukuyambira omukaire leka tugulire amabaati amayaka era ndidi okusinza akasente omukereke yampa natairewo budget y'amabaati amayaka genda kujja okuserekesaawo era nga ndidi nga amabaati gano gali kujja kulaga ekifaanyi bulungi ekyenumba eno kuba amabaati amayaka nga kwotere ku olwigi olw'ekyuma idinisa ery'ekyuma ndidi ngejja kuba numba yene ekyalo kino kyendiko nga wenkobye embeera tinungi abantu beno mbeera ya bwavu otuke era obonera nga mbeera ya bwavu amayumba agasinga eno bambi gaisubi olw'okwagaana ku numba ey'amatafaali era enumba ed'amatafaali eririyo obona nga amatafaali tebagokyanga bakazanga bukaze deni bazimbisa enumba ate era nga bazimbisa itaka so obonera nga embeera ey'obwetaavu eno mu kitundu kyendimu bambi obonera nga abantu baife benda okuyambibwa era ndibabudube nti gavumenti yandirese ebitundu ebindi yaida mu bitundu ebyene ebyemalungo yaida yayamba abantu abo eno bakaali wansi ino embeera tinungi amagira mafu ebintu ebisinga bifu obonera emere ey'okulya nga anafu India obonera nga abantu India yene enafu obonera abaana enkola ey'abaana obonera nga emibiri kitijifuna birungo bya mmere aba balance diet so obonera nga abantu baife bambi benda obuyambi era nsaba nti abo buyinza bekigema ku ababona YY media baide bayambe ku bantu baife batemu amaani era
basobole okuba nga bona bafuna mu nteekadde government. So wano gwe tuli abona abazimbi bange bwe kujja maiso nga bazimba kuliya tumaze okuzimba kuliya tusigaire wa kusereka era nga kibali kola ku munda waliwo ka partition kinalinga ndeseewo nga nkati akonda akazimba amatafali ganabanga gakaliwo era Katonda atuyambye nti amatafali twalese kukwagamala eri yagasigerewo ku gali kuyamba yamba okuzimba ku munda tuboneke nga tutawo akasenga akandi oba kalumu omukaira abeeko ku ni privacy nga wayenda okukyusaako ko bakagoye atawola okukyusa nga bana abaana obo oliawo tibali kumutiisa tali kutya. So nembere eriwo bali kuzimba kalumu ka kubiri akawula ekisenge wabambi oba naidiro ono omukaire Angelina omukaire enumba yiyo oli kugibona kulinga yo nendo ogibone tisobolanga kulingayo tosobola kulingayo oli otimulwerega amambuluga tasobola kwegeta numba oli gibona kibwene era neyazisa neyazisa ino oyanzisa neyazisa tusabiranga wa mikisa nza kyenenda bale ino biba mama baifa batuyamba ifeza kitwenda just Katonda kusigalanga atukuma atu obusobozi kujenga tuyamba abandi iwoli omukwaba abantu abanje abali obubi abayenda okubayamba eriyo niba ina abandi mu bitundu ebindi so otusabira bambi Katonda atu obusobozi twaje twayamba ko kubambi n'abandi olibona bali kutamukale akasenga akawagati yako kikuyambe kunti osobola okukyusaako olugoye nga bana abaana tibabona so buti akayumba kali katya kalungi era kayazisa nga ndiyo era ndikukoba mwalo oyo yebale era wena webale sikutiranga mu ngalo mba mwala semwene nakamanyisi nakakuwere mukosoka wali olowooza ng'enumba basobola okuzimbira ku enumba eti nga totairemu wali kikumi kyo ezira muna era ezira enumba eno enumba we yaggwa iwasulamu wali naisubi wabona nti osobola okufuna omuntu yakuzimba enumba yamatafali seminti ezira nabango bakufa kwonga ate ndi kujja kutaka ku mabaati mayaka ndikona buli kintu nkuwe kiyaka era ndikwenda mabaati mayaka mputeremu n'endigi ekyuma tako Katonda mwene naidi oba oyenda dambaawo jona mbo inenga amayumba gasinga gali ku ndigi dambaawo nakano kantewo kwekyendawulo ku kyalo kuno omukaire mutere mu dakyuma era okoze kirungi era Katonda akuwa omukisa amina kabiri akwongere kabiri wire unjakane ngandiwo so nebyo yo mwine nze numba yo onamala okusereka ndi kujja akola entegekanga ni pastor aliwo ne badde bulanga baliwo kuba na abanda geno ndide nkugemye enumba yo mu butongole tojingira nga nkali kujikowa tikolanga ko ekibyo tikolanga ko munange zena elini bana ifa batu wakasente bali ne bankoba bali ne mitendera jaibwe so tuida kufuna kaito na amala okusereka nga Katonda ayambye tuida kufuna akai olunaku nko entona kuti tukujja kuingira numba eyo webale akuwa omukisa kabiri akuwa omukisa mara 20 Katonda mwene naidi kyendikola oja bonga kusala kusale obati kusala kumire nawo Katonda naidi kyalikola so webaze mami nabatuyambye kuko eyo bona abeyambye ne yazisa bona ni mami yena mwera muse ndamuze mubona ko namezo male ndikema mungalo eriyo mami yampo mubaka bombe itebo kuwanga ndikujja kubukutera kwaye tiri kwenda bawulire banawuliranga airoboziri bali kujja kumutegeera ayo baka boyankoba omukaire yampo baka yakati obuganga Angelina obaka bwange buno ayembere tiku buliwa nda kumubona kabisa ajja kubona ku obaka buno kambone kali buno mukaire buno nga ayogera nga ali kukoba oyo no mukaire akuwa obuyambi Ay, ay, ay,
Why media? Ah, yeah. Why media? Your best YouTube channel. Yeah. Why media? Ah, yeah. Why media? Ah, yeah. Why media? Your best YouTube channel. Yeah. Why media? Amina. Mami yayogere mu kwa Kaswahili okategere yayogere tutawanana tuida kubonagana Mungu akubariki Katonda akuwe Arabariki. Mungu akubariki tegera Katonda akuwe mikisa Katonda akukume Ananguma. Osingo Luswahili oyo natuzimbira numbo oyo omubwine kukuba ngo tenda kubona kumubwine Omukyala uyo mubwene webale mama akero mumviri tubona abera akufa kuino idie na kuyobitamu era webale olibona oyo ni mami waifo yenko banga nti mami era nkati mumpero bako obwo. Amina. Wow. Yongera kwebaza mami. Yongera kwebaza mami. Era ndikwebaza webale ino mama. Webale Katonda okuzaala okuwa n'omwoyo okwo kuwa masikini ngeze ndi wabakolanga Lero tubajja kukola mbe bajja kukobanga ako oba keja na mukisa ki ako keja na mukisa ti ezo tiri mwiri ndi mundu naye webale neyasisa baba kusonka sawa kuminwa otawe kujja katika dela mikisa ki ebya Katonda bityo ebyo Katonda tukuba abantu basabe bali bakusaba bawa amani Katonda asobola butakuwa butiwo bona Katonda ali kuzimbira numba mu myaka gigino mikaire aye ngosabye aye Katonda obanga mu kiyumba kire kijenga kikusumbuka obone bya Katonda soto wanga mu nsubi ngoka ali mulamu era ngoyo idio okuvuga motoka twande kugulire motoka sobola osobola mugere seta wano nenda kumalikiriza seta wano okere seta wano tagwa seta wano beti kwa ngemye wano no ngoyo bero sobola okuvuga motoka nandi twandi kugulire motoka kula perikiti yota sobola kuvuga bandu bandako natyo wenja ngojawa nganja uweyo nganja mutauni iyo tibambeka owange basede mu bikale tosobolayo twakiye efwangayo eyo efwangayo etyeyo okay kalo mukaire so bambi nebyo ayigo tudi waloja kufumbiranga mukano kaluma ako kubiri oja kufumbiranga wabuti amina okufumba oja kufumbiranga wona afumbiranga mweno be tifumbiramu enumba mpya katwe kwenda kujitama moyo fumbira kuluya oja kutakulia so iye mweno idi kyojo okukola amatafu kunumbere nkere kujja kusigala kwa matafali gala amatafali genata akugala agali kunumbere matafali ago osolo kutawo ekintu kyona yenzo ba oja kutawo wano kafumbiro wotali kwenda kunumba yere mpya kujama mosi oida kubona mwene kyona akola abana kuyamba kuzena nambyeku eneri yabakulembeze bana batandikirawo nda tiri mukulembeze mwene njao ndi mwana wa Katonda olimbye so sira wengo bakukolera sira ezira na madi akukakunyo bakunywa aye nyumba ya banazimbira abaine mitima ngajanga tibaganika kuno kisira ubona kali wao mukaire kankoleke jwo wumule bambi embere tuweri twebaza mami ali mu USA owatuwairo obuyambi sabasabe nti Katonda akuwe byosinga kwenda owatuwaire sabanti nti Katonda bambi akwirizewo akuwe byona niyo mweno idi byoyenda mbulamu aye mami tuli basanufu olwa kino kiwakoze nabo bona abandi abatuwa obuyambi mu ngeri eno beyindi abatuwa sala bana ife banji bone bazaba sobozi bwa kasenta batuwa sala basaba abo abalina nti bambe muyambe abantu baifa betavu bwetu baletera bambe mwe balolo omulimo ogwo gwe mukola era ndi nti sala imwe da abantu abanji Katonda adigulira twafuna abatuyamba emirimo jajja amaiso nokoleba so mwena mbebaza abatusabira
nakabukobe nti Katonda abe kyemwenda kyona era saba nti Katonda aba obusobozi nti kumulundi ogwido oba oliawo mwena mubenga musolo okubanga mubanike mutola akatuwa okola emirimu gino bambi ejja Katonda embeera tebeire nangu eno nga wenkobe nti it's a hard trick area okuzimba eno beleranga ti kwangu oba oliawo obaleranga abantu abandi eno bali malima kuko omutire ayiro yagananga enumba daitaka nze ndowooza nti olw'embeera yeno ebalemesa okuzimba nti amatafali mazibu gakufuna omukyanga muzibu gwakufuna seminti wa beyi akasa osobola okagula mu tawuni iganga akasa okamitwala 3 ya seminti ayo osobola okwidde eno bakakobesa kitundu ate nga akwambye bwambe ate ayogera niwe nga tali kufaako kubaidde ozira wandi woli kujja so obalanga ebintu bya beeyi eno byabawanana tijja kwerabira kweyanza abantu abo ku kyalo kuno olwa omukwano gwe batulaze obukuumi batuwaire n'enkolagana okolera awalala ebeirewo kuba wandi emotoka debeditubira edirete ebintu dajjamu nimireda abantu biki yayibambi nga tibayomba so omukwano ogwo batulaze sabasabe nti bajje omaiso n'okugulaga bambi abantu abandi twebaza obukulembeze obw'ekyalo kino isente bw'ekyalo kino yena abeirenga buli kaseida yatukyekingako eida yaba wano era yatugumya ati ezira kujja kubakubaku mujje omaiso n'okola emirimu bambi ejja okuyamba abantu era nga okusinga yala ndina okwebaza pastor Josa wembutundu ebyebugadde n'omukyala Debula abali n'ekkanisa eruuyi eno era nga bano bambi n'abaabona embeera ey'omukaire ono nga enumba yamugwaku bambi batemya ku YY media so pasa mwebale mujje omaiso n'omutima ogw'okuyamba abantu ngoiti pastor ono ni mukyala Debula kututegeeza ku mukyala ono omukaire yali nga ali kubonaabona oba oliawo YY media tiyansobole kwidde eno n'abatuyamba oba oliawo tebandisobole kutegeera ngeri y'omuntu ali kwenda obuyambi so bambi tubebaza era tusaba Katonda abawe ebyomwenda nga bwe nabakubeerako olwo kanisa ya pastor Josa pastor natera okutweta ayamba ina abantu abazira ku mwasirizi abantu abali mu mbeera mbi kanisa yeyaggwa omwami ono balina kanisa ku kyalo eno kanisa ebeire nga yeitaka nga bazimbisa itaka nga baserekesa isanda wabula amaadi egagwa ekikanisa kyagwa wansi bambi era nga wendogera wano basabira mu muti waliwo omuyembe obasabira osobola okubeeyo ng'oli kukona obuyambi bosobola okuyambako ku pastor Josa ni tiimu ye ey'omukyala Debula embeera ti nungi osobola okubayambako kuwatuwako ku seminti oba matafaali abona batandikirawo twabawo omusingi ogw'okutandika kanisa yibwe ng'omukyala Debula yatukoba nti baba waitaka ery'okutawo kanisa aye bazira buyambi bona nga wenkobye enombera yabo takyabantu beno baavu so tujja kusika nabakali ku subscribing please go ahead and subscribe like and share our videos nze nkali eno okutusanga enumba eneweire butisaawe eno tumaze okuzimba ndidinga ona kolwaido abaduzi tulikuja kusereka tulikuja kutaako amabaati then tubone ekiririra nga wemba kubye ndi Yazid Yolisigira okuva eno ngolola waife busidde mu bikado